July ni som pakhat pathian ni kan lo thleng ve le tareng mai Mizoram zonal chung kuate in zawa in chibai kan bu ka chau US President ro room le thomna Donald Trump kan lam rikhat ta dewa tun chum chu putam puya chungchang kan hoi ve thung don ani midik le ro room United States President Louis mitam takin an tran em abikin khovela conservative Christian ten an du ngoi US mipui makta duai somsari pathum chuangten President atana an du ber Donald J. Trump chuan kumsani somni pani United States midterm election clearin bei pui aron thlakta American political platform aron moileta a July ni thum inrin ni khan Sarasota Fairground Florida Save America Rally ropui zet mai anei lia hei hi kumin chunga Save America Rally anei thum ni na ani ruam han lokang chuan kumsang ni somni pani November ni riat thole ni khian United States midterm election nei ani dona House of Representatives seat zong zali somthum panga ba ka Senate seat za si somthum pali in thlan ani dona hei hian state somthum paruk le territory pathum ahuamang hei ba ka hian khopui lian tak taka mayor thlan ani dona wangin US politics a ngong anei lian hle don ti langa party pani te tan thi tha tran lak angai reng ani rally a hian Donald Trump chuan ama mingchoi organization le financial advisor thu buai an siam sakawangin New York rural tu te chu adem thu soya ro rel na diklo takani a thalo tak zet ti in ama thlop tu mi pui sang chuang fe pungkhom ma a soi Trump Organization le Chief Financial Officer Allen Weisselberg te chuan thu buai an siam sak chia oruk thu buai a hian chiang takin an filim ti an soya engpo ni se tun din muna Reuters in mi pui ngai dan ala khom na chuan Republicans za asomnga pathum 53% chuan in thlang nunhung bera khan Donald Trump hian hna achang ngei ni in an la ring fan ani dan lowa vote tla kha an lamo pu ni hei hian ang ve na takanaya achan chu American mipui mun lia thena mun khat te khuan ani dan tu dik taka chuan Donald Trump hi president thlanna khan achak zong ni nge in an la ring tlatani Save America Rally hi tumli nei phat tura ruam hanania a thumna tur hi Wellington Ohio a nimin July ni som inrini khan ropui taka nei le ani sang ni somni pali presidential election han soirik chuan mitam takril ruwa Republican Party candidate atan Donald Trump hi alang ngal nge yang ma se tundin hmuna chuan a chiang hal ngot bik lowa tuna hian milang sa tak ming alang vea Florida Governor Ron DeSantis South Dakota Governor Kristi Noem Texas Senator Ted Cruz US Ambassador to United Nations Louis Nikki Haley Vice President Louis Mike Pence Secretary of State Louis Mike Pompeo tebaka Missouri Senator George Hawley le Arkansas Senator Tom Cotton te mingpo alang bok ani kumsom sari palimi Donald Trump hi tundin hmuna chuan president chu tura ber ni na lang meka February thla a Morning Consult Politico poll atanga alandan chuan Republican voters za songa pali chuan Trump hi anla duni hei hian den ibarha tan Trump chu gorilla pound zariat tuk zet angani ati chu anem het chiang le ibarha thian Trump hian pa te chung kwa hi athunun tlata ming aneya sumlama aphang lova kumsang ni somni fawang laya midterm election rally sang nei turapo boruak nei theiber ani bok ama in adu phot chuan sang ni somni pali presidential election atan heng ani na te hian a phong a chel tir mek ni in ka ria ati bok hetiang ani rual hian hun ala hla dewa
boruak in lum le thei tam tak a om reng ani tin ramro pui ber United States President thlanna tur ani miau wangin minglangsar le boruak apui etama chung zinga chuan Florida State in COVID-19 an dona konga ming thatak an Governor Ron DeSantis hi tun hnaya mason ber chuni February thla a Conservative Political Action Conference in opinion poll abua saya po Trump ma ti lawa chuan vote musang berania Donald Trump hi an chan engamo wangin sang ni somni pali presidential election hi chu don talo se DeSantis hi Republican House of Vice Chair tu Trump khat chuni in alang hei hi senator then khat poin an ngai dan ani July ni sari ni lai ni khan thu chu siamin Donald Trump chuan tunlaya technology company lian zual big tech company an ti mai Google Facebook le Twitter laka thu boi the lutin ma arwai don ti soya asoi angai in Florida Southern District US District Court a thu boi the lu ani Trump hi America First Policy Institute chen an thlopani thu thar la khom tu tenena Trump he thu apuan chu lai po hian AFPI President le CEO ni bok Brooke Rollins le Board Chairperson Linda McMahon ten an troyomani thil thlendan hi a chin chuak dawa soilo chuan then khat tan se thiam lo thei om thei ania chu wang chuan kanan soi fia le hlek don ani kumin kumti January ni rukhan Washington DC a United States Capitol a boina a chuaka President Donald Trump a thlop tu mi tam tak Trump ang pai thlak tum ani du lovin an pung khom chiama he boina awang hian mi panga thi in police officer za som thum poriat aya tlem lovin hliam an tuar ani kha heti lai hi US politics boruak lumwang lai sumdong lian le michal lang tam takin an tran lam na taka an ti hun lai kha ani ti kan riat kha he thil then atanga dar kar rei lo te chungin Twitter chuan Trump account chu permanent in an ti top sakmal maka Facebook lamin kum ni atan a account an suspend baka YouTube lampoin Trump channel an lo ban ve bok Trump hian heng big tech platform pathum te baka hian CEO Mark Zuckerberg Jack Dorsey le Sundar Pichai te laka thu boya thelu ta he thu bo hi US Constitution First Amendment in khwale tuite hena an du zong soi theina digna chan vo pek heng company le an ho tulu ten an palju sak thu boya ni dan lam chuan communication decency act section zani somthum hi an chai don ni inalang hetiang ani la hian Joe Biden a sarkar chuan Trump le apol te rotna siam India le ram dang tam tak atanga zir lai te tana visa kumli chung dam siam sak chu anol mia Department of Homeland Security chuan July ni ru thole ni khan he thu tluk nai puangin thu thar la khom tu te visa chung changa rotna ompo an paitel ngalani hei mai hi alani lo July ni kuat tun zir tom ni liamta mai khan Joe Biden chuan Social Security Administration ho tulu pani Donald Trump sarkarin arwat te chu aban mi abok Deputy Commissioner David Black chuan hriatir ani nangin bana theluta Commissioner Andrew Saul ero chuan President Biden a thil ti dan hi beile ta tum thu soin bana a thelut ve du lawa Biden a ero chuan acting commissioner atan Kilolo Kizakaji arwat mi mai hei chau hi Donald Trump chungchanga thu thar om alani lo chawa Washington Post in ata landan chuan US Secret Service chu mei thla a Donald Trump New Jersey Golf Club Room an luaman US dollar sing khazani choitir anni he bill hi federal agency in Donald Trump hena engamo awanga an pek dollar singa zinga tel ani kan hriat theuh to angin pathian chitu conservative Christian ten pa angmaya an en Christian te thlawang hotu le pathiam nan thlan Israel te vo bik tlatu Donald Trump chu thiang zau ho leftist lamtang ta chuan tangrualin president ani non le hlawin an beiron chiam mai ani kha an mel malian ber leftist Democrat Party in an beina kha chu thu sana po lo da taila big tech anti my YouTube WhatsApp FB10 Trump hi an platform aman theilo nan
account te chu an ti top sak ta veka Tramatan campaign le malaka har sa zo ta veka ni kha Twitter po in tun thlengin account ni an pelet du lova Facebook page chuan kum sang ni som ni pathum thlengin FB a trama account ni hren sak an la tum deuh hei mai hi ni lo United States a mainstream media an ti chanchin bulian le TV broadcaster lian te chuan an beiron lui boka mong ko hur ho LGBTQ le thiang zau em Hollywood celeb ho la an banglo ma se heti chung hian November thla in thlana khan vote makta doi somsari pathum chuang alo mu cheu nia Trump pui hi theu neu lo tak chuani ma se mitum tlang Donald J Trump hi a bei dong ve mai ngai lo tuna hian ngoi mai le thom nei lowangin omma se ama party Republican atanga beitu kha amal malin athian fai chho ta zela social media lama tong chuak theilek lowa big tech content siam an tumna po ngoi rengin a do mai hau lo ti alang chuak ta a Twitter thak tu turin social media platform tar jitter anti a horop in han soila GETTR anti chu July ni som pali choma da som pakhat khan antang zar tarup mai Gitter hi launch ani tanga dar kar khat lek chungin makta doi chuangin an download derani he platform thar hi New York a headquarter nei bul an tananga reilo tia media platform lian taka bul an tana tagin a in hlang kai ngal der mai Google a khan download thein awma GETTR ti khan an sa sula awm kha Gitter hi Republican Party tan atangkai hle tona Republican lamin campaign le funding tuak na lama harasatna an to pha mek chu Gitter hian a chhok view donin alang atir lama kan soilan angin midterm election sang ni som ni pani tan putam pui hi a party Republican tan a campaign meka kun sang ni som ni pali president election huna po trama hi dingle ngai tura ngai ani mek bok ropui takin mainstream media le big tech ho te beiron nakara Donald J Trump chu alo kir le ta Wuhan khopui tangin maksak tak mai le rin hel om takin China in khovel ripui manga arun mek lain he ripui run thlak coronavirus China virus anti mai wanga khovel thanglai a chol thup lai le mitam takin nunna kan chan rui lain rimak sak tak mai America mi poimo big te chawin an ve Havana Syndrome chungchang ero hi chu ahun laia America President Donald Trump khan he rimak sak Havana Syndrome chungchang amhalak na anei mumal man lo wangin khovel hian Havana Syndrome chungchang hi kan ngei ven lutuk lo ni na lang Havana khopui le mundanga American mi le sa bitum chat tu na maksak tak mai Havana Syndrome hi engtianga lo chuak nge nianga khoya tanga lo chuak nge ti chu American ui sathiam rual CIA teme upoin tun thlengin an la hre thei lo chu ni hi COVID-19 chu alo chuana khovelin a hria he virus hi China siam ani emti le China siam ani lo ti zonga zona chu chana mu mal le fin fiana om don lo ma se iwon le BBC mewin COVID-19 dharma khan China hian vaccine an lo nei sa ni na lang tin an lo puana wang hian COVID-19 hi siam chop ani le ni lowa chuan ngai dan siam fel thei ni na lang tuna kan soitur natna maksak Havana Syndrome ero hi chuan khoi tanga lo chuak nge ti hria theina tur nu ma anu chia lawa tu siam nge ani ti hria na turin Havana khopuya laboratory ten he natna maksak kai noi hi an buai pui si lo kun sang ni som paruk chawmalamania America thian thalo tak mai Russia ina United States of America kana tur missile tri bai om pui abun rup na mun Cuba ram khopui Havana a America embassy le Canada embassy a mi poimo zual big le United States wi sathiam CIA mi le sate Havana muna America embassy a mek ta chuan nanna maksak le danglam tak mai an vei ta tlat mai he nanna hi tun ma zonga hriat alani ngai lo wangin khovela ramro pui le finger US wi sathiam te po an lu hain an mang ang tak zet mai ani
he nanna American CIA le embassy a thok te le Cuba khopui Havana hotel nakonala America le Canada mi thiam bik ten an vei hi natna maksak tak ni in ri sound ring tak le beng cheng tak an ria chu minu rei lo te an hna le beng atangin thi sen tle malo chuaka an lu a hain motor rui ang mai in an oma nasa takin an luak zui tamai thin ani he ribeng cheng an ria nu kar khan nu leka America mi poimo le mi thiam te chuan an ria rengna an hlo ti mu chu ani in he natna maksak tak mai US le Canada mi poimo bik te chawin an vei bik natna maksak tak awang hian Havana khopuya United States of America le Canada mi poimo bik te chu kal hlei theilo khopin an lu a haya an thil hmuar fia lovin engma reng an ngai tua chuak theilowa ria rengna an nei theilo baka thil pakhat ngai tua bing an thei ta hau lo mai he thil thleng awang hian America le Canada sarkar chuan Cuba a an mi poimo tak tak te chu kole tin tlema zong embassy lualum tur ta chau an cham zui tir ta nge ani kha he natna mak tak mai Havana Syndrome ti an ko hi engwanga lo chuak nge engwangin nge America le Canada mi poimo bik te chawin an vei ti zona lian tak ani tareng ani kha America in president anei to zinga pa berpor Donald Trump khan America mi poimo bik ten beina an tok tamai kha a hra thiam lovin a thin po a ur rep hle ani heti lai hian American mi poimo ten be an to na la America mel malun Russia fachuam Russia in missile system thapui pui mai America room thai na mai chau ni lo a tak puwa a man du tak tur ta chu Cuba rama hian a lo bun mia mai to kha ania hemi awang hian Cuba laka hian America hi alung oi lo sa vein bok nen Havana Syndrome natna maksak tak main US mi poimo te arun laya President Trump khan he natna maksak tak mai chungchang hi Cuba hian engkim a hre tur ani ram chunga thil thleng ani wangin he natna maksak tak Havana Syndrome chungchanga mo phur tu hi a hre ngei tur ani hremna po a pengei tur ani ti in Cuba ademna le mo phur tu ani zia soima se he natna hri maksak tak mai tumbik ne leng chungchanga ero malakna mu mal tak anei lo nge ni anga cover hriata puan chua lovin America ui sathiam rual nu chui thiam CIA te hian aruk thei angberin Havana Syndrome hri maksak khatak ka chui chian na hi an local pui mup jok em ni ang ti chu ke ni ang duang tan chuan hriat phak chi ani ri lo ani ti chuan America mi poimo le mi fing bik te lu ti hai zual turin Havana Syndrome hri ang chia maya thok minaran le minol pui kalkan US sarkar mi poimo le lok zual bik te bitum chat tu sonic attack an ti chuan Cuba chau ni lo America mel malun Russia le China khopuya America embassy a US mi poimo ta chu a beile ta chat maya he simak tak mai Havana Syndrome sonic attack hi America melma China le Russia te hian US beina tura an ral thuam thul khung ani mai angem ti chu zona chan hlei theilo ani zui tamek bok Russia phei chuan hetiang sonic attack kan ti ang ral thuam sound manga siam hi kol tur lai dai to khan an lo buai pui to veinen US tan chuan alu hai thlakin amang an thlak hle don ti achiang sa ani he natna veitu Canadian pakhat Havana khopuya Canada embassy a thok chuan zan kan mutui lai takin ribeng cheng tak kala hriat ngai reng lo chuan min kai tho thut maya kei chau po ni lo ka chung te po chuan chu ribeng cheng em chu an hre ve thawa chu ri ka pathir in no ri ang maya beng cheng a re nu sekhon som ni vel ora chuan kalu a hain kaluak ta bor maya ka fa pa upa ber bo chu ahnar alo thi ve zoi bok ani ti in amang an zia thu soi he Canadian pa hian anu pui poin phone mang tura tu ma a hria to lo thu soi bok Havana Syndrome veitu Canadian pa hi te sanga test ni in Miami University ama enkol tu Dr. Mutual Hoffer brain trauma lama mi thiam bik chuan he ribeng cheng hian Canadian pa hi a zui thu le ruma alu thleng po a bei zui thu le kong khar malama a chua nuwa ri sound wave a kiang ve chawa hei wang hian he thil hian tumbi ka nei zia soi ve bok
hetiang ani wang hian America FBI le CIA te chuan he thil tleng hi sonic attack amo microwave weapon amo ani an rin thu America chanchin bulian te chuan an ta lang chuai ani hetiang ani chuan Havana Syndrome kan ti hi America mel maten America beina turatana an ral thuam siam ani thengem bitum bik nei a hrileng le a chui zui na zung har satna tura a kha tok chowa ron in lan thin Havana Syndrome hi khoi tanga lo chuak nge ni ang engwangin nge he na hi America kom ngei lo ram Cuba China le Russia rama America khwai le tuite chuin an hriat bik ni ta angle engpo lo ni se he na maksak le thi bai om hriat na ti bo thei na hi Havana mai ni lo tun hnaya Moscow le Beijing khopuya America embassy a thokten an veile tak boka wang hian na hrileng pa ngai chau ni lovin a hriat thei ome khovel hian he na maksak Havana Syndrome chungchang hi entikar mo chuan kan na hra chiang ngei tura ingai phot mai te ang chanchin thar then khat bi kwal vele thuak kango South Korea sarkar chuan COVID-19 kai thar an punzela wangin July ni som pani tho tran ni tangkhan anram khopui Seoul le a chevel biala khuak khirna khau tak an siam don tin soi South Korea hian industrialized nation dangte ain hrileng an tur nepa anram mi pui kumlama upazok ten vaccine an lak that awangin damdo in pan pui ngai amo hri wanga thi amo an atlem hle ani hikaya tanga thizat mortality rate hi 1.23% chi alani mase tun hnaya hikai an pung chhole tana ningani khan COVID-19 kai thar sangkha zathum som paruk an ombelin nilai ni khan sangkha zani somsari panga an ombok health official te chuan July thlato pa hikai zathi aleta an pun chho an ringa hei wang hian hikai dar tu in venatan prime minister Kim Bu-kum chuan kan ni chung o full lockdown ti lowa South Korea khwakhirna sangber level 4 scale an puang don ti sarkar meeting an nei nuwa soi full lockdown puanin anram economy lama ngong anei na sathina wangin sarkar chuan economy ngong lo thei turin ruaman nei asiamani sarkar chuan lockdown puang kher lova ram eibar ngong lo thei angber turin an ruam manani khwakhirna siamdana level 4 hi a khau ber ani ti in Korean Society of Epidemiology President Louis Kim Dong-hun chuan a soi khwakhirna thar bera hian mipui te chu mani ina omtam turangenin school te chu remote learning hmanga kalpui ni dona zanda rukatanga jingdani thleng mi pani chinba komkhom phal ani lowa kongzo te khapani infiamna te chu n2 omlowa kalpui ania hotel a te po aleng theizat mun thuma tena mun ni chia omphalani movie le concert te chu zanda son hulama khar tora te ania night club le bar te chu honphal an ni lowa restaurant le cafe te chu mihring lengzat bi thlia tur le zandar som nuwa in khar tura te ani South Korea hian COVID-19 kai mu chua nuai khat sing ruk sanga zathum somli pali anom tua mi sangni somthum parukin an thi pui to ani heti la hian anrama cheng mi maktaduai somnga pani zinga 10% chen COVID vaccine dose kemin an lala a 30% te chuan dose khatna an la to in vaccine la zinga atam jok chu kum som ruk chung lam te ani September hlama in puitling za som sari chin vaccine dose khatna talpek man an tum khwakhirna thar hi tho tan ni atanga man tan tu ne ma se Prime Minister Kim chuan nimin atang khan chung kwa mimala in mu khop na te chu huai hot ri lo turin mi puite angen Bangladesh food factory kang mei chuaka thoktu somli pathuman kanglom kang mei chuana mun ni anram khopui daka khochaklam kilometer somni panga vela hla om industrial town Rupgan sa Hasem Food and Beverage Factory ani ningani tlai lam khan kang mei hi achuak tana zirtom ni chonu lam khan kang mei hi an thel thei chawani building atang hian mi somthum vel chuan tlan chuak ma chan chuan na thok tu te chuan in kang atang hian ruang somli vel an la chuak to ani building chunga hian chiana thlenla hian nak thok tu engza chiange om ti hriat chian ani lowa Bangladesh rama hian safety rules ken ko that ani lo wangin kang mei a chuak fawa
sang ni som pakua February thla khan Dhaka a apartment block sang kang beina satak chuak wangin mi somsari an lo thi to bawk scientist zachuang te chu ninga ni khan thu chu siamin UK sarkarin July ni som pakua tanga andrama covid sileng wanga kuak thirna alo siam to te ti top veka tum chu an hlau thong le tin soi mi za somni pani ten UK sarkar hena ngen nan siam hi The Lancet Medical Journal a ti chuania expert te chuan kuak khirna siam zong ti to mal chu ala hlau omin ti dan tur ala ni lo an ti covid chu ala bo mai don lowa ni tam takin an la kai bel zel don ni an soibok UK sarkar chuan athil tum hi ngai tu thale in mi puite ven himna turin rang taka mala ka ngai ani July ni som pokwa atanga kuak khirna to vek tum hi kaltlang puilo turin an ngena hei hi thil lo om tak alani anti UK Prime Minister Boris Johnson an ruang manna alo siam to chuan July ni som pakwa tangin coronavirus wanga kuak khirna siam ta chu ti to vek ani tawanga in lam atanga na tho po ti topin in lat dewa oma punkhom po phal ani dona in chunga face mask vuakher angai to lo bokang Johnson chuan sikai thar le thipui zat an tlang niam to wangin he ruam manei siam ani thu soya ka le tho tan nia sarkarin thutlukna asiamang ma se scientist te chuan sikai thar le thipui te niama se sileng me khi chut cha ala ni lowa mitam takin an la thipui nanna an la tor pha thei ani ti an soi sarkar chuan puitling chau ni lo tlei rol jok te po vaccine pekim ani ma chuan khuak khirna hi ti to vek ni lo se an du ti an soi ole viewer te hne na ngen na han je ve leila viewer te zinga kan channel min la subscribe sak lo te khan subscribe ti khametin min lo subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chowa chumi nuwa chuan notification bell ka met na in ola in da don nia